July ni som pasari sang ni som ni le pakhat ania tunlai Mizoram din mun hi aboi thlak tak zeta angai tua theitu ten an ngai tua tok lo emni chuo ati thei hial mai ramri boi le sipui leng in zoram alwa khan ne hlea sipui chungchanga Mizoram sarkar malak na le central lamchet na chungchang hantar langdon taila sipui le Mizoram din mun zir chiang tura central in aron tirte hi member pani Dr. Vinita Gupta le Dr. Siva Kumar Chimlate annia anron kalchan hi Mizoramin sidau konga ma an la thaema state dangte enton ve tur thil aumem ti zir chiang tura local anni hmelova state dang zongjong in ma an son laya Mizorama arem hlei theilo chu min mangan puya khoilaya nge among pop om ti zir chiang tur anni hmel zo kani health minister soidanin kan cha lu nilovin central lamron tirlu anni hmel zo ka za alak chi nge in ti thena chi jok ti ero chu kan ngai dan ni ta sela hetiang meu anron thleng rup mai hi kan hun ton ngai tua chuan thil lomom tak ani phot mai shikai punna le kan kai dar na bera kan siamin Myanmar le Bangladesh atanga ral tlan te wang tia asoi niom tak lo lang hi tunlai ti tamber ani mek bokani expert team te hian anjir chian zoin Delhi a report an peanga atir tu te hian expert team te mu chua hearing ngamin ma an la tura ngai phot mai la engang result nge an thelu don chu kan la hrebat tura nga yang Mizoram sarkar chuan COVID-19 sipui leng tho thumna lo thleng turata na ain buat sai mek thu chua siamin asoya alo mom hle maya achan chu thoni na lo thleng theilaka in buat sai na le in puwa cha na omumal lo kha kan tuar na sa ema sarkarin ain puwa cha thu asoi hi alo mom shimshimani mipui shisel na in kol konga manruwa kan nei te hi atle mem ti kan cheveka kan theno masama an district te naw ka charte ang point kumtam medical college an nei to laya tun hai te taktaka medical college nei ve chau kan ni nangot po hian kan din hun chu ati chiang hle ani hria tata na tha chu Mizorama sipui leng tho khatna thlen hun chung khan naupang shikai mi zanga som pathum anoma hun re lo jok mani se tho ni na in Mizorama nuai chung hian July ni ruk thlengin sang ni zaria somruk le panga shikai anom man towa naupang te tan shidan na alapek chua theilowa wangin anni hi sileng tho thumna lo thleng theilaka ven phim khurle zual an ngai dona khovel mundanga tho thumna hian naupang a khoina ta wangin nasataka in puwa cha angai ti chu kan shemai ome Mizorama chuan naupang mi nuai level omanga chu tani sarkar lai puya mithiam te soidan chuan sileng tho khatna le tho ni na naupang shikai jinga za pathum chu damdoina in kol ngai an nia an chu dana chuan tho thumna chuan naupang shikai jinga za panga vel damdoina in kol an ngai dona za somkwa le panga hi chu shikai ti langchuak lo le langchuak na salote in lama emo triple C emoa in kol ngai an ni rinania adang za pathum hi chu na salutuk lo ma se damdoina oxygen ne na in kol ngai turnia chudni in za panhi hi damlo na tak ICU wa in kol ngai ni tura chu tani naupang COVID-19 shikai te si an kai nu cholkar ni atanga cholkar rukin kara sidang an ve thea wangin he na ve te en kol na tur mun lo ruam han lok atul don ani tho thumna lo thleng turatan hian health department hian asa le health worker te training an pek to thu sarkar thu chuwa tarlan ania naupang en kol thiam bik doctor te chu triple C a teleconsultation manga ron thei tura ruam man na siam tur ni in DCHC a chuan englai puwa ko theya anom angai don bokani ti in thu chuwa chuan asoi bokani naupang en kol tu te abikin an chen pui te hena naupang te veng him tura uluk taka zirtir na pek atul thu soyania sidan na anlak velo wangin film khurpui hle an ngai ti tarlan ania abikin thoha lung thalo chuap pop le na ben vondang nei te ven film khur an ngai zual ti thu chuwa chuan asoi bokani heti rual hian kumupa tele na ben von nei te lamchia lo tur ani thu soi ani bok COVID-19 shikai na zualte enkol na mun pui Zoram Medical College a naupang enkol na tur ICU khumsom ni pangale khumsom rukom na COVID uat ruam han mek ani thu tarlan ania Aizawl Civil Hospital a po naupang ICU peifelto ani thu tarlan ania District Hospital a po atheyanga nga naupang enkol na tur uat ruam han na siam mek niin an soi bokani
hei baka hian July ni khata tanga ni sari chungin COVID-19 shikai mi sang ni zahni som pahni mu chuato an ni thu tarlan ania shikai mu chuate hi AMC huam chung veng som sari pasari le AMC pon khuwa za som ni le pakua anumani mu chua zinga mi sang ni za som sari pali hi tual chunga in kai chong an nia Mizoram pona tanga ron lut mi som ni le pariat anom bokani shikai mu chua zinga atamber hi kumsom ni pakhat le som thumin kar an nia kumsom pakhat le som ni in karin dotin pathumna chu kumsom hnuailam an ni shikai mu chua zinga atamber chu in chunga in kai chong ni in thenom te ne na in tlo point an dota then rual le laina te in tlo to na tanga shikai hi pathumna an ni tun din hmuna Mizorama triple C somnga le panga omin khum sang ni zasari somthum le pasari aoma 4C zani somli le pathumomin khum sanga somkwa le pakwa aom boka manchoya theina triple C pani omin khum somli le pakhat aom boka India rampon hun sang sanga tangin oxygen concentrator zakwa somli le paruk don to ania oxygen concentrator te hi DCH baka DCHC triple C CHC PHC ate da ania 4C apo atulanga manturin ho tir thin ani LG company in ZMC COVID-19 third wave atana in buat sainana wat siam meka mamo man ruwa chi sang sang chengnoi somliman hu an pe bokani medical operational team on COVID-19 chuan ZMC ne na tangkopa COVID-19 shikai te din mun an zir chian na report an pe fel trep to thu an tar langa sikul hon tran tumania wangle Shileng tho thumna naw pangte an ngai tuam don nia mithiam ten an soya wangin Shipui laka school naw pangte omzanei zoka zirtir na pek dan tur an ro man mek thu sarkar thu chua chuan asoyani kan sarkar hi Shipui do konga athok chia e hanti rual tur chu anilova aphak china chuan athok tha thokhat ti lo rual anilovani chuti rual chuan du khop lo na alian hle boka amalama kan soituang khian healthcare system hi kan nei che mema kan nei angang manga Shipui kan dole nunna chana hri dar zel tur ven hi health department na ani lain Shipui do ne tura hrisel na lama kan mason na ru rel ti changtlung tur hian ruwa man na tak tak atlem hlea Shipui tho ni na lo thleng turata na in puwa chana phei chu soi thom po an hriat main alo thleng thut mai ani kha chu kan din mun ania wangin sarkarin Shileng tho thumna ta na in puwa chana aron puang ta hi alomom tak zetani kan health system ti changtlun hi apoimo emema Shipui leng den chen hian sarkar lai puipo kan dila sumle paya tranpuina na zoka kan nor ahun tatak zet mai Chief Minister Relief Fund for COVID-19 na mithil phalte tho khom ringot rin rola nei chu atha phan thak le ani kan health directorate te po he aya phei khai rual le tho ho na thazoka an tho angaya directorate pakhatin bungro chi khat an leyang tho adangin lo le ve vak te po hi ti to pangaya ni ZMC hi shikai le kai lo ending na mun pui ani rualin shikai na zual en kol na mun pui ber ania mini koa rural bank head office hi hetiang tura ruwa manna siam ni ma se khum som nga ompo hi akhan le der to mai sia chu wangin atheyanga nga thok tu in po khoma MRB mun puya DCHC ang chi hi adang siam bela khum tam jok ruwa man wat angai towa man mo angai hleani chuti rualin state dangin shikai dam to te en kol na huna tanga an chua tir dan hi mithiam te duanga kan man ve ngam angaya chu lova en kol tur tam lutuk kan theina in atlin si lo kan nei chuan shikai na zual te hi atwar tu ani don ti te po ngai tua tel angai to ani shikai le kai lo en dik zinga shikai za sang lutuk reng mai hi achan chui chua en dik na hi ngor zo ka tho atul boka lockdown kan ti mai in khar khip hi atul ani point kan mangtang kai tur anianga mangtang kai chuang silova re tang mi pui sek ngot hi ti top ahun to tak zetani